Mercedes Panamá. Aripay kañami kaypikan, sinaka Alicia Muskaka paymasigo. Bueno, yo paychapani mash Carmelita, ali chiguta charipangi, y todos kikinda bendiciashka kapacho, y sinachataka yo radio iluman ñawpamaapa coordinadores tukuysha hukunata shata, coordinarishpa ali chiguta charipaychinishpa saludapani, y sinachata maypilla uyak pipas tukuysha wayraman shuktishpa ali chiguta charipaychi. Y ñuqapa kunan kay punllapa villaymi kapan es sobre prevención de anemia manda nachu ñuqanchik nanaykunamanta villachinkapak shamupani porque ashtaka llakikunama urmanchillami mana atinashpa nachu chaykunamanta parlachishpa maygupika ñuqanchikka villanahupanchik sobre imashata alimentarishpa ñuqanchik mamakuna ñapunda abuelitukuna nishpa nipashunchik rukulla taytakuna payalla mamagukuna y kuytsa tiyawkunakunapika estudiankapak rishpa ninanta llakikuna maykunahupanchik imashpa porque mana alimentarimanta entonces chayka kunanka prevención de anemia partigumanta kunanpak regripani nachu shinakashpaka kallarinkapak Imashinata anemia ka imashna nanayta kan imashata yacharin chaytaka anemia me can casi igual que la hepatitis kapan nachu hepatitis nishpa rimapanchik chay hepatitis ka killu tukun entonces hepatitis propio ka killu chaypika gente pashnaykuta ushanalla kan manllanay millay nanay kan chayka porque payka contagiata ushancha chay hepatitis yalincha haykata y shinallata kan ñuqanchikpa kay anemia nishkaka primerito ñuqanchitaka como leucemia nen chaymi shushimipika kutin ñuqanchik runa shimipika ataquitapish kuyta ushancha chay nanaykunawan desmayashpa shina débil tukushpa yawarkunana ali funcionashpa yawar ñuqanchik yawar ankukunapi tugruyashpa kidan na alin shinashpa pay del todo shina o sea ninanta shaykuchin hasta shina desmayashpa yanga ninan yanga casi gutanaval irkiguman tigrashpa desmayita ushan imashpami chayka kan kutin ñuqanchik mamakunaka paya mamagukuna kashpa rukutaytawkuna kashpapash tutamandakuna mana ali mikushpa rin y shinashpa rishpaka pambakunapi chishan wakinpika paykunaka quizás tutamanta ani mikushka uchashnayman chishanlla yuyarin nachu chayka ñuqanchikpaka mala alimentación manta chay nanaykunataka kuyta ushan y shinallata umata nanachin uma nanachishpa shina shunqu millañachishpa shina umakunata nanachin chaki mas kay anemiapi ñuqapak hapimushka kan es chaki tablata shikshichishpa washa chaki tabla ukuta rupachishpa maki tablawan rupachishpa shinashpami anemiataka nanachik hapipan nachu chayka ña ashtawan avanzado kashpa ñuqanchik chaki uku tabla chaki tablawan yaykun kashka chaypimi ninanta ña shikshishpa shina rupashpa rawrashpa shina kan kashka entonces chaymanta chaykunamantami ñuqamantaka ashakuta preocuparishpa pinarini porque ñuqanchik yachanchik y mientras shukta llaqtakunapi maypi kashpapish ñuqanchik llaqta ukukunapi llata mana atinashpaka doctorkunapaman apan doctorkunapaman apashpaka doctorkunaka nin kayka ña anemia avanzadomi kayka ña anemia cáncermi ari como cáncerman tigraykunta shinashpakari ña ataquekunata kun chayka leucemiata kun nin chay shina desmayashpa shitarin shinashpaka ña chay ataque de anemia ka raciallami kan chayka yanga chukchushpa shina débil tukuchishpa yanga morado killu pálido yanga yura tukushpa yawarkana funcionashpa ña desmayachishpa shitanlla entonces chaymanta ñuqanchik jovencita kunanpika ashtaka shina anemiapi urmanajun imashpa porque paykunaka
estudiashpa purishpa kana alimikun wakinbika limonkunata chay mangokunawan kanchakunapi hatunajun ubuskunata kachikunawan hatun chaykunatara mikushpa ñukanchik yawartaka ñamanta paykunaka waglichishpa rishpa yawarka cortarin ukuman chayka ña ñukanchik anemiata charikpi karin ña juyallakuta kimirishpa tandanajunlla payka ña chay anemiawan kay mashtimi estreswan ñukanchik na ali puñunchik y na alimentarinchik chay chusku cosas tandanajushpa ña ñukanchiktaka ña corazonman yaykun kashka yawar ña tugriyashpa nachu chaymantami ñukakumantaka alimentaripaychik nishpa hampikukunataka ñukanchik wasillapita hampikunata charinchik chaykunamantami ñukakumantaka Villankapa shamupashkani Mashi Carmelinita. Sumapacha masigukuna ari uyashpa kanajunchik nachu wakinpika imashinanchikkulki llanimari ima hampikuta rantinkapapish ninchik shinapash kachun wasipi charishkakunata ñukanchikllata charishka o pampakunapi tarinakukunata tiyakpipash mana ruraymanta mana riqsimanta wakinpika llakikanchik wakinpika anemia ña hapipira imashpacha na ushanichu kalakalami kani ña ni kallarinchik nachu chay kakaykunataka uchalla riqsina kanchik ashtawankarin yachana kanchik imashinata kan shinaka imatata shinana kanchik o mana chay hapichunka imashnata kana kanchik o imakukunata mikuna kanchik nachu yachashpa katishunchik. Ñukamanta mantayta rurapayman porque ña anemia shina hapishka uka shutilla kan porque nin corazonpi na yawar funcionajunchu ña corazonkunata operanayman nishpa llakichinnachu pero ñuka personakupika rikushkani uyashkani y shamushkani pruebakunata rurashpa y shinashpaka hampikukunaka tiyapan primerito ñukanchik ña cuerpo hapichunka ruranakapan quinoata ninan hampi kan arrozpa cuenta quinoata mikunakapanchik quinoakuta imashami rana kanchik quinoakutaka mayllana ya shina mayllashpa ashakuta mayllashpa golpi ña chay taniku rikpika chay taniku tukurishkakutaka timbuchina kanchik cebollakuwancha nada más yanka cebollakuta churashpalla timbuchishpa shina ña yanuri juguta llukchishpa caldokutaka ladokuma shushushpa cuenta shinakuta rurashpa patsayashpa chay sankukutaka ña arrozkuta shalla mikunalla kan nachu chaykuta shinallata chakichinalla chakichinalla kan arrozta shinalla chakichina kan paytaka na mikuna kanchu kachiwanman paytaka na mikuna amendakuta mikunakapan si es que tiashpa kari mucho mejor kanrin es imawan kay tzawar mishki ninchik chay tzawar mishkikutami apenas kuta muskuchinakapan nachu chay tzawar mishkita churashpami tzawar mishkika imami kan mishkikuka ñukanchik anemiapaka ninan ali kanrin imashpa porque tzawarka yanushka kan yanushka chay pampapi yakuta llukchishka fermentarishka yakumanta llukchishka tzawar mishkika kan entonces chay tzawar mishkita yanushka tzawar mishkika ñukanchikpaka sirven ninan cosaspa porque me sobrepastoman tigrashkakunapapash tzawar mishkika hampi kan entonces chayka ñukanchikkunta quinoapi churashpa mikunajushpaka anemiaka diferente kan nashuklla anemia kan wakinpika yapata chay limonta ninanta mikushka o kachita ninanta mikushkaka ukuman limpo lastimashkapika mishkikuka ñakuti chay anemiapika mishkika ashakuta ayudan ñukanchikpa defensata kawsachinkapa entonces chaymanta paykutaka quinoapi churanacapan quinoapi churashpa chaykutaka quinoakuta rurana preparana kan ñukanchik mikunkapa preparana kapan es churana kan yana hierbabuenata shinallata churana kan kimsa fankakuta kimsa fanka yana hierbabuena kimsa fanka yura menta y kimsa fanka kana kan yana glibdos y yura glibdos shina kimsa fanka kush chaypi churana kan es cebollata chay verde cebollata na chay yurata sino chay umaman chay verde guta shitanchilla chay verde cebollaguta churana kan fankaguta una kashpaka mucho mejor kan es chay sisa nachu chayra huylla tukyagrijun chay sisagu chay sisagutami chawpi kumanda 15 llukchishpa churana kan ama cebolla enterota churankapa
chayta shinashpa chay tzawar mishkiwan anchina gutalla pero ni mishkina kana kan sino sabor guta kuchunlla churashpa chaytaka mikunakapan shinallata tutamanta almozapi sinapi mikunakapan nachu chaykukunata mikushka hipamanga ñakutin yakuguta upyankapa munapanga yakuguta upyankapa munashpaka shinallata ñukanchik chay supaguta mikunchik chay cucharapi kimsa cuchara junta quinoa y shinallata lidosta shinallata yana lidos yura lidos chaypi churanakan shinallata hierbabuena tapa shinallata yura hierbabuena yana hierbabuena y shinallata chaypi churanakapan mashtita shu mashti chay perejil nipanchik perejil tian shu perejilka mashanishpaka kashkunan ñukanchik siempre riqsinchik chay perejilka yanga fangago kan kote kay hambipa perejilka shina crespo perejilgo kan chay perejilta churanakapan perejil crespa chay crespa perejilguta churashpa chaypika churanakapan chunga ishkay yana sara chunga ishkay yura sara chunga ishkay chulpi chunga ishkayta muru chilluguta chayta churashpa chay yana saraguan yura saraguan quillo saragu chayukunata chapuchishpa yanushpa chay yanujupika ñakuti churanaka chay sara granuguta churan ari granuguta churanakan chunga ishkaygutalla kuindanakan chay chunga ishkayguta kuindashpa yanushpa ña chaykuka huyalla urchata agushna tukunga chaypimi churanakapan cáscara de maqueñota chay karaguta maqueñota pacha maqueñota nachayshu yanga platanoskunata kana sino maqueñota maqueño que imashnata maqueño chay raku platanos punta timbuka maqueño nishkataka nache frinata kanachu chay kayshu chay shu raku rosado imatian chaychu nana rosado kayshu killugullata kan pero pundaka chaytaka mas kunambimi kayshu astunda ña fritada kunapi frin pundaka fanes kakunapaka chayta pacha maskankana karian chay maqueño platanos nishkata chay maqueños platanos pa karagutami churanakan chawpiguta na enderota chawpiguta churashpa timbuchina kapan chaytaka durante 25 minutos ta timbuchina kapan chay 25 minutos ta timbuchishka hipamanmi ña chay lidos fangakuna kayshu chay menta fangakukunataka churana kapan nachu granomi 25 minutos ta yanuna kapan kay platanos karaguan chay yanushka hipamami chayta churana chaytami kuti ufyana kapan jicamawan licuashpa juguguta rurashpa una kashpaka ña kutin ñukanchikpaka tiyan chay zapallo ukumanta shungugu tiyan shina shungugu con todo muyugukunandi chayguan licuashpa ufyana kapan en vez de borojo mishagukunaka borojota churan chayka kutin ñukanchika kaypika nacharipanchik chay borojotaka entonces zapalluta churana kapan nachu ari zapallupa shunguguta sin muyu shungugulla kana kan muyutaka nachuranachu kapan chayta licuashpa ufyana kapan ukuma chayta 9 días ta ufyana kapan iskun punllata ufyana kapan chayka pero tutamanda goya na paytaka ufyajunalla kapan chay ishkay litro yaku tukuringa kama ufyana kapan tukuy punlla ishkay litrota ufyana kapan y shinashpa ña chaymanta ña kayande punllapi ñakutin ña kiñuwagutaka ñakutin yanuna kan kiñuwataka ñakutin yanuna y shinashpa chaypika ñakutin supaguta kiñuwa supaguta rurashpaka ñakutin rurana kapan chaypika churana kapan mashteme berruta na fangatash sino con todo raíz, o sea, con todo sapigundi yukchishpa, chay sapiguta ninanda mayllashpa, chayguta hanziguta pikashpa, churana, chay pika. Chay yurak sapiguta pacha. Are yura sapiguta pacha churana kapan chaypi. Chayta churashpa, ñakutin yanuna kan, shinallata 25 minutos ta chiquiño apiguta na esta chiquiño acá api yanushka nakanachka kino acá mutus kan jagushan katus mikunago kanakapa chayta ya gutat kastuxna ar sina chay
putos chashnaka asturijukanaka chaypimi churanakapan arroz de cebadata chay uchila wawa cuchara hundagota quinoa gota churanakapan 12 cucharadas de quinoa kanaka chayka quinoa apigutashna rurashpa ña golpe chay 12 cucharadas de quinoa chayka quinoa chay chawa quinoa ari chawa quinoata churanakapan coladata yanungapash o sea ña supagota yanungapash churanakapan pero kachimina ungu manja yanungapaksha shina churanakan ari es que kutin nachu manga hatun manga piano nasha kanga general me kungapa ari yanunasha kapan pero ña general me kungapa yanushpaka ña chaypika yanunakapan ña kutin ña hambigupasha mandajupani kunanka nachu hambigutashtawan chayta alimentarichun mandajupani chayka kutin gulpiguna mikunakashpaka ña normal guma imagutapish churashpa yanurincha nachu pero más importante hambiguta mandajupanika chayka chaypika yanungapaka churanakapan berrota sapigunandi shinallata lidos ña kutin chayllapita yaykujupan nachu lidostapish shinallata yura lidos yana lidos chaypi yaykujupan chay rábano morado ninchi morado are morado sisa rábano pero aquí mika kandashpandi yanunalla kanga nachu are chay rábano sisata churashka hipapimi churanakapan más o menos 6 hojitas de pasta quinoa panra quinoa pasta niñuka panra quinoa o sino kashpaka chay alpa quinoa ninchi chayta natarishpaka hallu fangata churanakapan kimsa fangaguta o sea yukchinakapan archi wagra hallu ninchi chayta churanakapan chayta churashpa chayguta ña mikuy kallarinakapan 3 veces al día durante 9 días guta manda pani ñuka manda chayukunata mikuchun nachu durante 9 días chaypa hipaguman ña kutin ña kutin tiajun shinallata shuk ladopika ña kutin ruranakapan es huevos de codorniz, codornices chay urpigukuna nachu suku urpigukuna yutawuna shashaka chay palulunguwan kachani ña kutin shukta licuashpa upiachun chay licuashpa upiankapami rihun shinallata ña chay maquiñumantaka ña maquiñuka karataka yanurkanchik nachu punta kunanka kutin chay mikuna maquiñuka tiajun siempre ladopi alchishka tiajun chay maquiñupimi licuanakapan shuk pipino chay mikunchik kunanpika mikunchik pipinoguta pepinillo verduraspi chayka rinakan pepino y pepinillo chaypi rinakapan chupana pepino y pepinillo y pepino rinakapan chaypika chaypi rishpa chaypi ña churanakanchik ña kutin chaypika ña yaykujun ña kutin ña yaykun licuarinkapa yaykujun zapalluguta yanushka enteroguta llullu zapalluguta yanushkata enterota y una kashpaka kutin ña mati gutian zapallugu chay zapallugutaka enteroguta shina shuk pedazoguta yanushkaguta churanakan licuankapa chayta licuashpa upyanakan ukuman chayta upyashpa shinallata ña alimentarishpa katinakapan nachu y shinashpa ña kutin ñukanchikmantaka muchas de las veces ninchi wawa palomagukunata na sirvinchu ninchi chayka wawa palomata maskashpaka wawa palomaguta yanunakapan yanushpa ña kutin chaytaka papaguwan shinallata papagutapashi bula papaguta maskanakan shina bula papaguna tiyan chay papaka kunanpika papa chay mashtipi tiyan yarin kayshu mashti chulapi chaypimi tiyan chay papagu chayta llushtishpa 15 ishkay papagulla yaykun chaypi chay ishkay papaguta yanushpa ña kutin shinallata chaytaka licuanakan palomata yanushpa hanchiguta pikashpa chaygutaka licuanakan chayta ña kutin mikunakan entonces tiyan apiguta cuenda yuyashpa mikunakan chay ashtawan bacha anemiakuna yunapas avanzado kunapaka chay alikan nachu chaykunata mandash yashpa shamupani porque natinashpaka siempre atraso kanchika maypi kashpa kutin ñukanchik wakinkuta yachaymantaka kutin siempre ukupilla charijunkapak navalin chaymanta villachipani chay ukunata ruranalla kapan nachu shina ukunata rurashpa alimentaripashi más todo mujeres embarazadas y
chaykarimish mama ukuna ungunalla mamakuna ashtawan alimentarina kan porque wawakuna wakinpika anemiakunata charipika paykuna ungushpa ña wawa llushpaka golpe paypa mamapa alimentokunata apashpa rin entonces mamapash manchanayta sangradota kushpaka anemiamantaka llakikunama yaykuyta ushapanlla nachu chaykunata villachipani mashi Carmelita. Sumapacha mashigukuna rishinami ashagu riksishpa katinchik ambigukunamantapash riksipanchik nachu ari kunanpi uyanchik kay liduspash ninanpacha imashina ninchik alimento nin nachu kunan puntaka nimata nishkanchik kuchi lidus nishpa kuchima wakinpi kay llullukunata pallashpaka mikuytaka mikunlla kashkanchik kamllagu muyuwa imashinashpakari alikan shinapi sarurikun ñakunanpi yachakpika ashtaka vitaminata payka charin kashkanachu chayka kunanpika mikuna kanchik yuyani mashina yurakukunakari wakinpika na randinapish na kan mas que vecinupa pampakukunapi halmanalla tukukunapika liduskukunaka viñajun mas que mañashpapish pallashpa mikuna kanchik alipacha kan nishpa ashtawanka riksinchik nachu kinuwata imashina nijuparka ñakunanka kay kinuwa karin ashta sumak pacha mikunakuna kan nachu. Shinami kapan mashi Carmelita entonces shina kashpaka maypilla uyak ukuna shinallata hampi ukunaka na difícil chukan nachu wasipillata charipanchik cuidarina kapan nachu shinallata maykupipash mama ukuna mawakinpi llakilla kawpika bueno ñuka persona mandaka mayur mama ukunata ashtaka tupapashkani shina ukunata hampi ukunata rurapashkanimi nachu y chaymanta kay mashanishpaka kay hampi pastimantaka villachinapashampashkani. Sumapacha mashigukuna pita Diego Costa kapan riksipankichu mashi Diego Costa saludos desde España nin minachu mi tía nin ari shinaka ari kushijushpa paykunapash napayta kachanajun Tangali llaktapi nin napayta kachanchik nin chay Carumanta. Ay, mi tía, muchas felicidades, nen Teresa Juárez. Mashikuna, ari, shinami rikushpakatina, shinaka, napapay paykuna. Pagi, Dieguito, ashtaka Dieguito Muenala, Tayta Dios kikinda bendiciacho, España llaktapi, kikinba ugartapash ninanda bendiciapashkacho, y shinallata Teresita, ashtaka koshikuni kikinda, Dios sulpagi yopaychani, Dios bendiciashpa, ñuka uchina wawakunatapash bendiciashpa, Dios charihupachun nishpa saludashpa kachamoni, ashtaka ullaytami kachamoni, y shinallata Puimbo llaktapi, ñuka sobrina María Elenita, chana taxi, alichishiguta charipangi, shinallata ñuka Caro llaktapi, ñuka familia Perugachi, María Perugachi, Lupe Perugachi, Golita Perugachi, shinallata Patricio Mármol, Kamba Punja, Huyita Charipangi, Yaya Dios nishpa saludashpa kachapani, y shinallata maypilla uyakunaman, ashtaka saludami kachapani, y kay radio te uyashpa katipaychi, ashtaka punja kikinkunaman, ashta ungari hampi kunata villachishpa kachamujuni, y mayga llaktapi kashpapash, hampi ukunata kamaskashpa hampi ripankichi nishpa saludashpa sakiripani. Pay mashiko, shinaka, yupaychani ashtawan garin, shina pakta kaypi ña riksichishpa kajushkamanta.